با شما درود میگویم دوستان گرامی. یک خبر خوش دارم، البته برای آنهایی که با شبکه ما هستند بودند. الحمدلله امروز ما به 1000 نفر رسیدیم. اولتر از همه این خواست خدا بوده است و بعدا با کمک شما دوستان گرامی ما این تعداد رو رسیدیم. اما در بالا در سرلوحه من نوشتم که مراجعت یا اینکه خواهش به 10,000 نفر آبونچی. این البته دروغ نیست و انشاءالله که ما کوشش میکنیم با تمام هستی، با تمام نیرو، با تمام ایمانمون که دروغ نگوییم و با آدمانی که دروغ نمیگویند با اونها کوششی رفیق و دوست و آشنا شدن میکنیم. اما با اون خاطر نوشتم که انشاءالله قدم بعدی ما به 10,000 نفر رسیدن است. تو با 1000 نفر رسیدن یک چند برداشت دارم، میخواهم اونها رو پیشنهاد شما بکنم. اولتر از همه سپاسی بی اندازه و در شرایط امروز در همین شب و روز با روزنامه‌نگار واقعا جسور، واقعا یک نفری که امروز از نگاه من این گونه روزنامه‌نگار نه یگان رسانه‌های دولتی و نه رسانه‌های خصوصی و حتی یگان رسانه‌های که در داخل تاجیکستان هستند و در چهارچوبه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند، حتی از خارج کشور هستند، این گونه روزنامه‌نگار جسور و واقعی و واقع‌بین ندارد. این اکید دلیل عملی هست که چندین مرتبه ما را به یگان طمع همچون برادرانه خالص لله در شبکه خودشان تبلیغ کردن. چند صد آبونچی های ما به واسطه با تبلیغ اکای دلیل عمومی بود. اکا جان هزار رحمت، تشکر. انا میگونه یک دوست واقعا میگونه واقعی میشود که به طمع در شبکهش یک نفر دیگر رو دستگیری میکند. من این کار شما رو هیچگاه فراموش نخواهم کرد. بعدا تشکر الهیده با برادران دیگرمون که همه وقت با ما شرح می نویسند، مصلحت می نویسند. حتی چند روز پیشتر ما یک نوار گذاشتیم، بعضی دوستانمون برادرانمون نوشتند که اسفندیار به خاطر اون احترامی که ما نسبت به تو با شبکه داریم همین نوار رو بگیر، عموما لازم نیست. من به یگون چون و چرا همون لحظه این نوار رو تازه کردم. برای من لایک و شرح و آبونچی زیاد پیدا کردم با سبب کدام یک ویدیوهایی که باعث آزردگی خاطر شما می شود لازم نیست، چون که این شبکه صرف از برای شما شبکه مردمی است و انشاءالله با مصلحت هم فعالیت خواهیم کرد. دیگر سپاسی به اندازه با شبکه ذوق تیوی، تشکر اکای ذوق بیک، تشکر الهیده با صمیمانه تیوی، بختیار رحمانیان، با اکای عبدالستور، با شبکه یوتیوبی فانوس یا اینکه فانیوس و اینچنین شبکه ورزشی یورگول پرویز محمد امین. تشکر بی اندازه و با همه دیگر دوستانی که با شبکه ما آبونه شدند. حتی بعضی رفیقان هم بودند که اونها برای من موتیواسیا دادن. یعنی چگونه موتیواسیا؟ اونها در شبکه های خودشان که در اینترنت دارن گفتن که هر نفر نوارهایشان را در شبکه من یا اینکه ما نگذارد، چون که اینجا فعالیتی فقط من و ما هست. این هم برای ما یک موتیواسیا شد، چون ما گمان کردیم که ما در صحیفه های دوستانمون پدیلیت میکنیم، شاید اونها ما رو دستگیری میکنن و میگویند که این شبکه برادری ما هست، چیزهای بد ندارد، بگذار شبکهش ترغیب شود. اما گفتن که نه، این کار رو نکنید. هر نفر معلوم است که شما که برادری ما بودید این گونه نگفتید، برعکس آبونه شدید و دستگیری همون کردید. تشکر، الله از شما راضی باشد. یکی از مقصدهای اساسی این است که لااقل اگر ما با نوارهای و با سخنهای خود توانیم که از 100 نفر همگی 5 نفر رو از شبکه های دیگری که فسق و فجور هستن، اغوا انگیز هستن، رقص و سرود و ترانه هایی که بی‌معنی هستن، البته از اونجا با طرف خوبی، با طرف یک مهر و محبت و چیزهای تحریک دهنده، چیزهای خوب و رفتار و گفتار خوب اگر برگردانده توانیم و آریم صفمون بگذار که به صدها هزار نفر نرسد، اما 200 مرد جنگی به از 100,000 گفتند. بگذار اگر همین گونه شویم، این یکی از مقصدهای ما است. یعنی ما خالص لله فعالیت میکنیم و فقط برای شما است. دیگر
то ба имрӯз шумо агар аҳамият дода бошед, ман ягон маротиба ҳамин қадар соле ки фаъолият кардам дар шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва чанд вақти охир бештар дар ютуб, ягон маротиба нагузоштам корти бонкии худро ва хоҳиш карда бошам ки илтимос ба ҳамин корти ман маблағ гузаронед ки ман фаъолиятамро бештару хубтар бикунаму ба фалон ҷо сафар кунаму дигару дигараш. ин корро иншааллоҳ ман накардам ва нахоҳам кард. мо як чизро аз шумо хоҳиш мекунам. яъне ин чи аст? хоҳиши обуна шудан ва ба дӯстонатон фиристодан, агар ин шабака, ин наворҳо бароятон писанд бошад. инаш хоҳиши бародарона аст. дигар баъзе дӯстонамон, баъзе рафиқонамон, баъзе ошноҳо дар деҳа, дар шаҳр, дар ҳар ҷои дигар баъзеҳо пайдо шудан. вақте барояшон мегуфтем ки ба шабакаи мо обуна шавед, гуфтанд ки ин ягон маънӣ надорад ба шабакаи шумо обуна шудан, чунки ман обуна шавам, шумо аз шоти ман бигардем. бародарони гиромӣ, бо обуна шудани шумо, бо сабскрайб кардан, бо подписатсия кардан, аз ҳисоби шумо, аз киссаи шумо ягон дирам сарф намешавад. фақат баъди тамошои навор шояд ягон мегабайти ки хеле як кам аст, ҳамон сарф мешавад. лекин иншааллоҳ бовар дорам аз ҳамон наворҳое ки рақсу бозиву намедонам як танҷумбониву ҳазлҳое ки як мегӯяд чистон тарбиз савз мешавад ё ки зард, ҳазорҳо тамошобин дорад. иншааллоҳ наворҳои мо аз ӯ хубтару беҳтар аст. барои ҳавай натарсед ки аз ҷайби шумо, аз киссаи шумо, аз шоти шумо мо маблағ мегирем. натарсида обуна шудан гиред. ва бардошт ва ҳамзамон хоҳиши охирини ман ин аст аз бародароне ки фаъолияташон дар шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ, дар ютуб, дар фейсбук, дар твиттер, дар телеграм ва бахусус дар инстаграм, дар ҳамин шабакаҳое ки ман номбар кардам, баъзе наворҳое ки мо дар шабакаамон омода кардем дидам. агар дар ин ҷо ман 200, 300, 500 ҳазор то 3-4 ҳазор тамошобин пайдо карда тавониста бошам, дар он ҷо 10, 20, 40, 50 то 100 ҳазор тамошобин дорад маҳз наворҳои мо, бо сухани мо, бо танзими мо. бародарони гиромӣ, аз шумо бисёр хоҳиш, вақте ки наворро мегузоред, илтимос дар ягон ҷояш қайд кунед ки ҳамин навор аз шабакаи ютубӣ дар ин диёр гирифта шудааст. ин ҳаққи муаллифӣ аст. чун ман шабакаҳои шуморо мебинам, дар саҳифаи аввалаш навишта шудааст ки гирифтани навор бе иҷозати муаллиф қатъиян ман аст. мо ҳарчанд ин чизро нанавиштем, аммо бисёр хоҳиш бародарона, ман зид нестам ки шумо бигиред, паҳн кунед. мақсад аз навор кардани мо ҳамин аст ки ҳарчи бештар паҳн шавад. аммо дар ягон ҷо ақаллан номи моро бигиред, ин нуран ало нур мешавад. ва дар фарҷом ба ҳамаи он ҳазор нафаре ки обуна шудан, як бори дигар сидқан самимона раҳмат ба шумо. медонед шумо воқеан бародарони ҷонии ман ҳастед. бигзор виртуалӣ ҳам бошад, лекин ҷонӣ ҳастед. яке аз хубии шумо он аст ки мо чандин маротиба хоҳиш кардем ки бародарон таҳқир, дашном, бадсуханӣ, бадгуфторӣ нашавад. илтимос бародарона, қариб ки 99% ҳамин чизро иҷро кардан, риоя кардан ва имрӯз алҳамдулиллоҳ дар шабакаи мо дашному ҳақорату ба дигар суханҳое ки ҳаст вуҷуд надорад. мо ба маслиҳати ҳамдигар фаъолият карда истодаем ва иншааллоҳ ба шиоре ки наздики шабакаи худ гузоштаем, тоҷик бояд рамзи сифат ва тавоноӣ бошад, арзанда хоҳем шуд. бо нияти расидан ба 10,000 нафар. падруд, худо нигаҳбони мо ва шумо.